Sanibonani Maxoki. Ngike ngizwe kuScottish njalo ethi sanibonani Maxoki. Bafowethu, kukhona into engisafuna nje sike sithi ukuyixoxa kancane. Abantu abaningi abangayinaki abahlezi bekhala noma mhlambe behlezi baphatha kabi uma ngabe becabanga ngayo. Indaba yokuba umlanjwana. Namhlanje ngifuna ukunitshela into esimple. Lento nje abantu akungamele beyistress ngayo. Bafowethu, ukuba umlanjwana kubi uma ngabe ukubuka ngeso labantu, kodwa mase ukubuyisa esweni nje elijulile. Ukuba umlanjwana kumnandi ngoba amandla akho awafani nomuntu ozalwe izinto zakhe zonke zilungile abazali beshadile. Umuntu omlanjwana ngokwesiZulu noma ngokusiko lethu usuke nedlozi lakhe abomama. Siphila ke alikho idlozi elinamandla njengedlozi lakhe abomama. Lelo dlozi likuvulela izinto abantu abaningi ababengeke bebe nazo. Likuthwala kunzima, likwenza uphumelele. Likwenza uhambe lapha abantu abangahambi khona. Ngisho ngakuthiwa beligangiwe liguquliwe, liyakwazi lona ukwenza izinto zenzeke. Kodwa mangathiwa kugangiwe idlozi lakhe abobaba, angeke lize likwenze ngendlela nje lento edaleke ngayo. So ngifuna ukunitshela imfihlo ke bafowethu ukuthi uma ngabe umlanjwana, don't stress, relax. Umnandi. Zinika isikhathi nje sokuthi izinto zakho uzenze, isibongo sakho sakhabo mama. Kuyothi ke mase kulunga izinto, ukhathike wenza izinto zakho ngesibongo sako baba. Ungalwi. Sengikhathele lokhu ngizwe abantu belwa. Mina mina isibongo sako baba ngiyasifuna. Isibongo sako bani ngiyasifuna. Lento yesibongo ungayijahi namandla. Uma ngabe uzalile ekhabo mama, umlanjwana, wamukele lokho hlala. Idlozi lakho abomama lizokulwela, lizokugada. Inkinga ke lapho likhona idlozi labo mama, even ngisho kuthiwa uzalwe right, lihlezi likugadile. Uyabona indlela elipowerful ngayo, likugada ngisho into zakho zi-right, ubaba wakho noma wakhe ezelwe ebeshadile, bekuzale beshadile. So ngiqonda ukuthi nina eniyimlanjwana ningawarishiki. Nayi example yini. Uyabona nje mina ngumlanjwana, ngazalwa intombi kwaSimelane. Kodwa ngiyakutshela uma ngenza izinto akukho okungivimbayo. Akukho kuma endleleni yami. Ngihamba nje zonke izinto zami zivuleke. Baze bethi abantu mhlambe lokho kubheni kwenza ngani? Akenze ngamuthi. Ngifuna nje ukutshela imfihlo yami namhlanje. Idlozi lakhe abomama liyathwalana abantwana benkosi. Liyathwalana ingane zakwethu. Nani nje relaxani esiyimlanjwana nani.